MNF party in Zalena an sual wangin Mizorama harsana tam tak athlengti kan hrewa India sarkar le MNF ten remna an zia theinan ko hran ruai tu te zirlai pol le mithanem ngai tam takin ma la in mani theina zon hrewa an vir buai ani bera chungzinga tho hlok le choimoi phu zinga mi chu pulal du ma hi ani kumina MZP buat sai remna ni lomna remna tana anna tho te awangin choimona hlan tur zinga atela remna zi ani theina na anna tho te atlang pui ilo thli ro don te ang pulal do ma hi IPS officer chunom tak ani ti kan threwa kum sa ka zakwa samri le pakhat khan goa daman an diwa SP na atholain Deputy Commissioner of Police Palam Airport le VIP security na chelturin Delhi alak chau ania Delhi Police Mizo officer om Matsaber ani Delhi Security Police te hian Indirama VVIP tele foreign atanga VVIP lozin te venin na an thok thina heng baka hian Indirama runral tlan Dalai Lama te Bhutan lalnu te Bangladesh zalena sual chuak tu Majibur re manafanu Sheikh Hasina tele pulal deng ate thleng khan venin na an thok thin ani khangun lai khan tualdoi sarkar non align meet te Commonwealth ram in to khom te sarkar somsari pasari trangrual group of 77 meet te 9 Asian Games te New Delhi nga ani thin na wangin pulal du mahian sarkar frang throi tulu te ason nem hle ani Prime Minister Indira Gandhi nen phei ka chuan kumli chung zet ni tin deu tho anin zui chot thin ani heti la hian India sarkar le MNF te remna tana inbiak top lai ani awangin pulal deng apo Delhi chu sanin London a om dai to a remna tana mi puite be seina chu amit dia kluk ani a remna hlat ber lai ni ti in a soi thei ome heti nga remna kong zo lai me kin omzia ani tak lawa chuan heti la Prime Minister P Indira Gandhi chuan Mizoram boina chu tharuma chin feltha ati lo thule in biagram na kong zon ala du reng thu pulal du ma chu a hrip ta thut maya ai zon na IPS na chu bansana remna palai na thok turin thopui a som ta a pathian ko na ngain ai zon na poimo tak chu kalsan len turin sarkar ban na atelu ta a India President chuan January ni som panga sangkha zakwa somri le pali khan apom sakta ani Mizoram in remna le muan na anei theina na ai zon na poimo tak ban sana na sa zo ka pen chuak tura in pek nu lok kum sangkha zakwa somri le pali march thla khan Prime Minister chuan London a om pulal denga beturin atir zui tanga la telephone in pulal denga chu azu bezui nga la Prime Minister in atir che ani lo chuan local ha du tingsu ti in pulal deng hian alo changa ani chuan Prime Minister thu kenga local tur kani he ti in a hrilet ve nga la pulal deng chuan chuti chu local mo ro London atangin kan omna khuwa walking a railin local la station a kalo mo kang che atia March ni som pasari sangka chakua somri le parli a London chu ama chawin pulal denga beturin apanta ani London zu thlen hian pulal denga nen remna tan thil poi mole tur frang te an soi du na atoi zongin MNF te demand point som pasari chu ron honin Prime Minister nena athelu vele ta a imbiak na nei le turin pulal denga po chu New Delhi a hruai ho ani le ta ani hemi nu hian pulal do ma hian zaw garam tana rongbol zel turin Congress Party President na poimo takle Mizoram MP na te chu achal zui le ta a kanu pui fanau tenen dam chunga mi pui te rongbol turin December ni somni le pathum sangkha zakwa somri le pali khan aizol kan lo lu ta a ka chothleng chu ka leibo felta ani kan chung ko le kan bungro zong chu zip pakhata kan leng veka abak engma khovela hian nei kan nei lo ti in IPS na ban sana lo hodan chan chin hi alo soi to thina angai nom tak zet ani pulal do ma hian remna om theina atana abeina kal zela India le MNF ten remna anji thleng khan Mizoram Peace Committee chairman ania mi pui ko ran hruai tu te zirlai pol le mi thanem ngai te du anga remna ziak turam hala na chuan du anga ma ason lei thei si lo awangin sarkar nornan a chairman na noya Peace Committee mingin kumsang ka sakwa somri le paruk Republic Day pokha boycott ani ta hial ani
India sarkar le MNF ten har sanan to changa piangin aning kara palai na thokin remna chu na puibra anei chunjom ta zela special provision kanti mai article 371G Mizoram in anei theina tan pheichuan a thokrim le ani party president le MP ni chunga sarkar nor tu berni chu atan remlo na atama wangin Congress President ani na chu avan santa a Student Joint Action Committee chuan minister le MLA te chu bang vek turin an nor zui tapoka zirlai tele mi puitenen secretariat hual ani tak awangin Mizoram sarkar chu na thok theiloin zu ni somni pathuma tang ni somni le paruk nili chung zat chu siam ani ta chu tiang taka norna awang chuan ni somthum zun sangka ko somriat le paruka remna chu zia aloni ta ani Pulal doma hian remna tan IPS na aban sana ruling party president ni na ahlan le a MP ani na po hi sak ani zui ta bok ani remna tan hian amale an pui fanaw te hian an turna sa hle ani remna tana an tho te awang hian Viswa Unayan Samsat chuan doctorate degree an pe a governor in Pride of Nation Award an hlan boka MZP buat sayin politician eirulo bera khan aloni to bok ani